O görgönдөр emi prezident işler arasında Koçor Bey eke ötüp ketdi. Varsın hayırlı olsun. Ballar aman bolsun, bu çuraşıp turda bol büsmenen atgayışıda dep. Rahmat mayli. Allah'a çeksiz maktuğlar bolsun. Peygamberlerimize salavat olsun. Şu günlerge yetişkende min kandan şükür. Şu cömerttan baskan yolları baysaldı olsun. Oturgan oldular ordolu şahar bolsun. Telegeyi teng bolsun. Ay günmenen teng bolsun. Göçmey yazın çırakları, aksın ömür bulakları. Açık bolsun gönülleri, uzak bolsun ömürleri. Hoş geldiniz. Kudayımın bir genel Kırgız'a bergen yerleri ekende, bu yerlerde emin neçen degen adamlar ötken, neçen degen aziz adamlar ötken. El yaratkan Allah'a şöyle dua kılam, şöyle yetem degen adamlar kança. Şulardan katarında bir silahı tilegöz, yakşılık bolup, şöylerge harcılı gelip, bala çakalarımızda tilek şu dostlarımız bilen birge jürgenlerde nasip kızın. Daim şunday yaxşılık günlerde yoluguşu yüreğli. Amin. Oynap gülüp daim şu tilegöz yaxşılık bolup. Uşunun katarında nurlangayam aytım. Uşuların katarında nurlangayam Kudayım. Ömür rızkına bereke versin, üy bilezine tınçlılık versin, şu gelindin densoluklarına Şifa versin. Kudayım Koçor'da bir oğul versin. Amin, amin. Bunların nurlarından toyların görüp, şular nurlandığında ya oynap gülüp, daim şunday dostlarım bilen tilek dilep, halava aytıp, yürgenlerin nasip kılın. Allah Allah. Bize Cömert'e başla beriniz. Assalamu alaikum. Alıstan gelgen, jakından gelgen konoktor. Mına bugün şul eldin batasını alayın dep, şul uğuldardın bata berip koyuz dep sizlerdi çakırıp, kişine tamaşa kılıp kütüp oturabız. Mına buyursa el baarı çoğuldu, palbanlar çoğuldu, aksakallar geldi. Sizlerge biz ötö çoğun razıçılık bildirebиz. Aldın ala ушул palbanlarga aytat элем, bir-biringizlerdi sıylaşıp, jakşı çabыңыздар, koldan gelse göldölöң çıkpаңыздар, bir-biringizlerdi sıylaңыздар, sizlerden suranıç palbanlar. An uşo alыста болду, ушул tamaşаны görüp, bir jakşı көңүл açıp ketiңиздер деп, biz sizlerden suranıp кетет элек. Ошо менен бирге тойду Аяш атам, Амантай Аяш атам баштап, батасын берип, тойду баштаганга уруксат берип коюңуздар. Azamat. Bir müteva. Mehmanдар, anam bayağı hazır başlık parça, ırız parça pınakey, üyezi, toyezi ayt öttü. Anan baygeni alıp çıkkanda palbanlar hızıçı kılmayımız. Pınakey судьяларды koğuz, uşulardın aytkanı bolot. Kana deysizler? Talaşıp tartışmaylı, biyçi көп жерде ынтымақ келет дейт. Бардығыз бiyçi болбойлу, мынакей ошо судьялар эсеп деди, эсеп эмес деди, эсеп эмес. Андыктан баарыңыздарга жар салып айталы, президент талашпаңыздар, билеги жолу Алланын буйруганы утуп алып кетсин дейлер. Байге көп жетет, баарыңыздарга Кудай буйруса баардыгына жетет. Келиңиздер анда эмесе баарыңыздар алаканды жайыңыздар, ак батаны алыңыздар. Амин, амин, амин. Amin. Урматтуу алыс жакындан келген коноктор, чапкалдын ичиндеги меймандар, бүгүн алдында досум неберелерине bir elden bata алып берейин деп бүгүн бул тойун өткөрүп аттыр. Алдыда Жомар айта турган жакшы сөздөрдүн баарын айтты. Кудайым ушу ауылданын неберелеринин өмүрү узун болсун, өрүшү жайык болсун, келечек кең болсун. Кудайым ушуларга жакшылыктарын көрүп, ауылдар менен Токонай Эшимекөө элге бата берип, жакшылыктар көрүп, ушулардын небере тойлоруна чейин жашап, жакшы өмүр сүрүн деп тилектешмин. Анан ушул жерде отурган баарыңыздарга ден соолук калып, узун өмүр калып, ынтымак менен жакшылай ушуларды чаап, жакшы тамаша кылып кетиңиздер. Амин. Аллах акбар. Ana oyundu başlayız hem. Amin, amin, amin deyit. Gelin. Ma eski palban Batı şekeni güvanlı судья kılıp koyduk.
Ушул кишинин айтканы айткан, дегени деген болот. Bunu aytkan kişinin emezi men buspayım. Ezi de buz almayın. Uşuğa ötküzüp verdik. Eski palvan karap verdi. Oyunu başlayın ötküzüp verdi. Gelin izleri palvanları. 4 palvan çıktı. Marasıl aka. 3'ü ha? Daha bir çıkınızlar. Okey. Daha bir palvan gelingizler, çıkıp beringizler. Vaqtni ko'pga sozmaylik mehmonlar. Ko'kberi o'yinimizdin jashnaqa birinchi bölüklerin başlayli. Odarishqandaki Aqnalı palvan Xudoy buyursa birinchi odarishqa tayyor bo'ldi. Aqnalı ukamdan o'zing bilasiz ha? Eldan batasini olgani bu eng yaxshi bo'ladi. Talabkerler odarishga tayyor bo'lib turingizlar. Güreştin artdan sırada başlayla. Bekbol başlayacak palvan. Odan Marlen. Moğol Askat kuruluş. Askat kuruluşu. Lakey Aygırcalı'dan Lakey Göktөгөн sporttu jеңүүчүлөрү Marlen palvan Bürö kimeli baş direkten Nazar Eken'in balazım Lakey atanın oğulları çıktı. Öko Bişkek'ten geldi de çoğulcu. Atayınca Öko geldi. Öko ne kadar başlıyor Bakıt ake Жаңазардан болот. Алеми бирөө баш direkten болот. Келиңиздерде Marlen palvanga Жаңазар kuruluş Ақташтан келген. Негизи эле жакшылыкка жар салып келген palvanдар барбы? Marlen palvanga чыгыңыздар. Эгерде эч ким чыкпаса Жомарт экен көз эптеп чыгып туруп Marlen жыгып алабыз, аке? Marlen palvanga чыгыңыздар келиңиздер. Мынакей азыр. Сазай бак кеменен, мынакей баш тиректен атактуу билектүү palvan Назар Экемдин баласы чыкты. Алланын буйруганы отсун. Biliklerini dayanıp koysunlar. Bu Marlen palvanga barбы? Çıkыңыздар dayanıqlar. Eğer hiç kim çıkmazsın Жомарт Экеме көз çıkağızsan Marlen deyip çıkağız. İlk onu ha Жомарт'ka. Gelingizler. Çıkkandı el götürет alemi, çıkılgandı yer götürет deyt. Bu oyun. Bir de jigit çözüret, bir de jigit tömünet deyt. Andықтан ойланбай çıkıp veringizler. Себептени барыбыз bir Çatkaldan, Ulus, negizeli Kırgızstan'dan turgunubuz. Ana, valle başlandı. Tunçaka qarang. Valle, baş direktin palvanı, Жаңазардын palvanı. Allah'ın buyruğunu utsun. Ana götürünüzler, taza çekiş kılınızlar. Birinci bayga güreşteki kozu, iki palvandıka. MCS'den gelgen mehmanlar, dayarlanыңыздар. Aka dostlar, güreş kızıp atat. Birinci odarışqa Aqsıda barбы? Egerde Aqsıda жоқ болса Çatkallıkka berебиз дейт Алмат palvan. Oy boy, mına. Salmak zor ekan. Mehmanlar talaşıp tartışmağızlar. Sizler aytkan boldu, Sudyanın aytkanı oladı. Sudyanın aytkanı oladı. Sudya emne dese oşul boldu, talaşıp tartışmağızlar. Aqsı Alapkıdan gelgen, odarışqa çıqam degen palvanlar dayardanıp turыңыздар. Egerde Çatkaldan
birinci çıkkan olarışka talapker жоқ eкен, Аксы Алабукадан келгендер болса даярданып тұрыңыздар. Егерде эч ким жоқ болса, мынакей бүгүнкү призди беребиз. Аксы Алабука чаткалдан келген, бүгүнкү бизден одарышка чыккан палбандар даярданып турыңуздар. Эгерде жок болсо, биринчи палбанга призди беребиз. Келиңиздер, акыркы жеңүүчүсү болсун, судья. Жакшылап карап бериңиз. 1 мүнөтпү? Кетти, анда эмесе 1 мүнөт убакыт берели. Топчекке карап туруңуз, Судьяга жардам берели. Күрөшкө? Болот. Мынакей Ильяс палбан чыкты. Меймандар, биринчи одарышка Аксы Алабука Жалал-Абадтан келген меймандар болсо чыгыңыздар. Болбосо призди беребиз дейт. Призди беребиз. Алмаз экем айтып атат. Могу Марлен палбан менен Ильяс палбандыкы. Кондиционер. Ağır ekan. Birinci güreşke çıkanlardan baygezi Kozu, Alemi. İkinci güreşke çıkan palbanlardan baygezi Koндиционер. Мынакей кыш келип атат, кышында Кудай буйрса ысык жака буруп аласыңар да жылы жумшак үйдө олтурасыңар. Меймандар, Аксы Алабука. Азыр үйелерин, тойлерин бир угул ала алмаз экен, шашпай туруңуз, Топчекке өзүн жайгаштырасызбы? Болду мынакей. Аманатты тапшырдык, Алмазке. Болду. Экинчисин даярдап турбайсыздарбы, Алмазке барбы? Даярбы? Күрөштү. Судья кандай кылдык? Тең. Palbanlar, судья, эки палбанды бери жөнөтүңүз, кутты үйдөн куру чыкпа дейт, жолдон кылалы. Себеп дегенде мынакей жакшынакай оюн көрсөтпөдү бизге. Биринчи күрөшкө чыккан палбандар. Келиңиздер. Мынакей жолдон. Мана столка апарып бериңиз. Мынакей алган призиңиздер кут болсун, ар дайым билегиңиздерден күчүңүздөр кетпесин. Элдин улу, атанын улу дегиздирип жүрө бериңиздер. Акыналы палбанга. Баракелди үкем. Билегиңе күчүң кетпесин. Бар бол, аман бол. Мынакей биринчи одарышка Акыналы палбанга эч ким чыккан жок, белегин берип атабыз. Алган белегиң кут болсун үкем. Билегиңе күчүң кетпесин. Ай баракелди. Атанын улдары, бар болуңуздар. Келиңиздер, колдоп коштоп туруңуздар. Жаңбазардын палбаны, Айгыржалдын палбаны, Ильяс палбан менен Марлен палбан. Атай чаткал өрөнүнө келип, алгачкы биринчи жолку болуп аткан быйылкы жылдын эсебинен жакшынакай оюн көрсөтөбүз. Атайын борбор кала пишкенсизден келип олтурат. Келиңиздер, сүрөп колдоп туралы, бирок орындуктан жылбайлы. Темирлан келип койчу биз жака, Темирлан. Темирлан келип койчу. Одарышты азыр күрөш бүтсүн. Палбандар даяр экен, Палбандар. Ильяс палбан менен Марлен палбан. Атай мынакей борбор кала пишкенсизден келип, бүгүнкү жакшылыгы жар салган Жомарт акемдин жакшынакай уулдарына, кыздарына болгон ак бата тоюнда
Жакшылакай oyun көрсөтөлү деп Атайым аке, Жомарт акасы сыйлап келип олтурат, урматтап келип олтурат. Келиңиздер палбандар. Убакытты көпкө созбоңуздар. Жыкканды жер, жыгылганды жер көтөрөт дейт. Андыктан ойлонбой кармаша бериңиздер, а? Экинчи күрөштүкү байгеси канцлер. Турайттымбы? Канцлер. Мынаке Кудай бурда кыш келип отат. Кышта үйгө жылы жумшак канцлер сайып коюп отурат. Биз печкеге көмүр ташып атканда. Канцлерди даярдап коюңуздар, э? Мынаке достор, бүгүнкү Жомарт акебиздин улдарынын тою. Ильяс Палбан, Марлен Палбан. Күрөш болуп атат. Буйруганы утсон келиңиздер. Эки отенегиде күчтүү палбан. Атагы алайга, даңкы далайга жеткен палбандар мынакей күрөшүп атат. Ай баракелди. Мынакей бүгүнкү биздин күрөш оюнубуздун жеңүүчүсү Айгыржалдын колуну чаткалдын тургуну Марлен Палбан болду. Келиңиздер, бир колду чабыңыздар. Ак баталарга ал болсун үкем. Алла өмүрүндө берсин, билегине көчүп кетпесин үкем, э? Келиңиздер, Байген ал. Марлен кел бери. Байген алчы Марлен. Күрөштүкүн. Марасылыке топчуке күрөш даярбы экинчи? Оларчтыкы даярбы? Келиңиздер, ана эмесе чекер. Достор, реңиш башталды. Инилерибиз оларыш оюнуна чыгып берди. Байгеси улар. Болот Палбан менен Берке баланы. Келиңиздер, сүрөп колдоп туралы меймандар. Ортолукка чыкпайлы. Билеги жону Алланын буйруганы утsun. Ой. Палбандар, бара келди. Биздин Кудай буйруса көкбөрү оюнуна жакшылыкка салымдарын кошобуз деп өздөрүн тарбиялап, аттарын тарбиялап, Атайым атанын уулу Дедрели деп мынакей жакшылыкка бүгүнкү Жомарт акабыздын уулдарынын кыздарынын ак тоюна жакшылыкка оюн көргөзүп олтурат. Акылбек уну ак футболка ким эле? Баракелдер кут болсун. Ошол карма. Урматы көрүп, кыздардын кызматы көрүңүздөр, уулдарыңыздар, кыздарыңыздар. Акылбек. Берке ак футболка, Месси бала. Арын жакыныраак бол. Şu жерден жакындап турам. Ушта. Кармаш бала, а? Кармаш болду. Алапканын палбаны, чаткалдын палбаны. Алапка чаткал бирелерибиз, тартпаңыздар. Күчтүзү утсун, буйруганы утсун. Байгеси улар. Келиңиздер палбандар, ортолукка чыгып алыңыздар, ортолукка. Судьяны угуңуздар. Судьяны угуп, жакшылай тартышып бериңиздер, а, инилерим. Köpoka bastırın ustay ver. Korku atır. Köçüngön. Hayda koyuyor. Ay. Çekeye çıkıp birlikte ortalığa çıkmazlar. Aç durun, ekranda açmam. Kökbörüzü çakrak, ırtıbakka çakırgan palbanları çıkıp odan. Eki oğlu birliği tek kalıstık menen. Судья Карап. Барма солғанлан әле. Бұйрығаны ұнсын. Байгесі ұлан. Bırak zorluk. Судьялар қарап қойыңыздар, судьялар, а? Судьялар қарап тұрыңыздар. Көпчекке, Марасылға қарап тұрыңыздар, а?
Vaqt tutturmangizlar, palvonlar qo'yib beringizlar o'rtalikqa. Palvonlar, qarabasizlar. Balalar tekotek eng yaxshi. Yaxshilikqa o'yin ko'rgan bo'ladi. Mana shunday o'yinlarimiz bor ekan, suv miqdori qo'llab qo'ysa vaqtbatani berib turadilar. Xudoydan olsin, otaning o'g'li bo'lsin. Alloh umrini bersin, turadi mehmonlar, kelingizlar. Qarabash, Ak ko'chingin, ayda polvon. Mana azamat. Üçlüsü Utlu, Alamko'dan gelgen. Alamko'dan gelgen, Lukam gelçi. Gelçi, prizing alçı. Maladınız. Bu atayı Çatkalga gelip, algaçkı 2024 yıldan birinci yaşlaka oyununda atayın Avapadan gelip buna geç yaşlılığın jar salgan palvanımız bana geldi. Lukam bar bolgun, aman bolgun. Bileğine gücün gitmesin. Jomart eken atın kimi ümçürüz? Gelirsin. Bileğin verirsin. Algan prezident kut bolsun Lukam. Okey polvon eng ishdan. Hurmatli tuğanlar, hem ulaqni başlaymiz. Klubun sudyani kim ekan tanıştırıp koydum. Batışka alp taraf. Okey, azamatsın. Qutuqtayım ukam, qutuqtay. Baraver. Uşun içine qara taşlaganlık hesap boladı. Aman daha palvanlar hey. Nerede toyezi joqtoy turgan adamlar var. Kichine ulaqni to'xtatib turlar deganda to'xtatib turlar, sizlardan so'ramiz. Baygani birөө beradi-ku, toyezi beradi, biz bermeymiz. Oşo bir-iki joqtoy turgan adamlar var ekan, joqto ozin. Manaska qo'qqus, tildi uqpay, narqı erki dey turganlar var, ulaqni hazırgina to'xtatib sala beramiz. Şırı joq, çatagı joq, çaşta qag'ilib, chap o'ynab kirib ketdingizlar. Hurmatli bugungi alış yaqindan kelgan mehmonlar, bu torpaq boyunca bir narsani aytib ketayin. Chips alıp tek niyetingde kelgenler şu yerden jiyiştireverler balдар. Kapı olboysuzlar. Suy hurmat bilen Jomartın baygazını alıp ketkile tuğanlar. At salgаны kelgenler bolsa açık ele aytkıla. Geçindeki beynin teriz var. To'g'latib qo'yganmiz. O'shani töylep at salaverasizlar balдар. Öte uyat qilamiz. Kiming bo'lsa kameraga mana men janimda turadi, Nurlan. Qanday açık chiqarasiz o'shalarni. Janaga atni ko'tarib atqanni mo'ynina salib o'tirgan. Palvon emassiz sizlar. Erkekçe chapqila. Jomartın niyet qilgan baygazini olib ketdilar, hurmatli palvonlar. To'g'ri so'z. O'ta son. Azamatsiz. Aka qavuslar. Gelingizler mehmonlar, bunaki Xudoy buyursa bugungi bizden barimiz kutgan kun, bunaki ko'kperi o'yinimiz torpaq ulag'imiz aldığımızga geldi. Uyezi, toyezi, bunaki atayın oğullarına, kızlarına akbat alayın degan Jomart akamiz bunaki o'zi algaçkı sorunni boshtab beradi. Birinchi sorun emne? Sorun bir qo'y palvonlar. Aka do'stlar. Amin. Toyuz eng yaxshi dengelde bödö qirsiqsiz amanizdan o'tkazeli. Biz hammaga boshladik. Halokat topishmaymiz. Buyrug'ini o'tsin. Ayga ko'p qolib ketmasin mehmonlar. Aka toyezi boshladi. Tashlagani ketdi. Bismillah. Aka do'stlar. O'yin boshlandi. Azamat, yaxshi yerga tashladi buni aka. Do'stlar. Bu tuyda hech kim kirmaydi. Mana aka do'stlar, mana shu to'p Jomart aka ustun o'ldarini alaman ulag'ini boshladi. Bu ko'p palvonlar atlarga bormoqda. Jomart aka ustun alaman ulag'ini boshladi do'stlar. Bismillah. Barliq palvonlarga bilegine kuch. Alaymiz. Chal jengil bo'lsin, omatim bersin. Qo'y ketdi mehmonlar. Aka do'stlar, bugun Aka, ayol ko'p. prezident oltirimiz qanday
Balbanlar da ayoldu. Ormay için ortalığına cevap makedoslar. Bileklerinde altınızlar. Sevip degende sizleri var, biz var bey. Laka harlayım, жақсы қалыпты қарап, уылдық ұрматын көріп, қыздардың қызматын көріп келіңдер әкелер. Жәкенеке қаяқта жәкенеке, жаңғозларды. Жәнібеке. Az, Samat Palma gel. Orunbay Palban. Azamat. Karın kızdım taşqatı qoq. 90. Yer qo'ychi Makesh. Mınake dostlar, jeying qizib atadi. Oş. Burcun. Komplekt keladi, o'sha bo'yicha. Medet taşta. Үйезі тойыз атыран ақшалай белегін алып кеткен себеп дегенде сіздарды жақсылыққа қырғыздан ұлттық күресін көр күн ашып жүрген екенсіз әке. Білекте бекем түріп келіңіз ақшаны алыңыз. Балуандар бұйырған сол келіңіздер, Олда күлдеп келіңіздер, барыңыздарды шатыр олтырып, андықтан жақсылығын сейілап ұрматтап келіңіздер. Ынтымақ бар жерде ырыс бар бек, әрбіріңіздердің үйіздерінің бұрышына жақсылық той болсын, сіздер той қылғанда жалпы келген қонақтар барлықтары сейілап айтқаны шартыңыздарға көріп берсіндер деп қылалым. Balbanlar bayıge köp, alıp ketmesin. Asat al, Asat! Asat aldın, jet! Barınızlarga жетішті. Бар сапқаным, бапырат ажайып, барыныздарға бірlik берейін тұрып, андықтан құру қалбаңыздар, ынтымақташып келіңіздер, барыныздар білек-бешкек бәйгелерді алып кетіңіздер. Ынтымақ менен чабыңыздар. Аттарды қапталдан чабып шықпаңыздар, албандар. Birinci salın bölge Murat'tan çaldık ötürüz. Tez ol, koç. Orunbay'da kaç tane var? Nazamat Orunbay jeying o'rtasida jetib qoldi.
Айзат bu kaşa. Lobu men turgandan астына турбаңыздар, ешкім тұрмыстан кетмесін, Құдай сақтасын. Жаман айтпай жақсы жоқ дейді. Ойыныңыз жақсы өтсін. Балбандар, biлектердің бардығы қалып кетпесін келіңіздер. Ынтымақташып бардыңыздар, biлекті алып кетіңіздер. Себеп дегенде biлектеріңіз көп. Бардыңыздарға Құдай бұйырса, Алланың бұйрығынша жетеді. Хандықтан қалтырмаңыздар, ынтымақташып biлекті алып кетіңіздер. Birinci bayıge koy. Balbanlar. Birinci bayıge koy. Koydu dayan oturasın buradasın. Palvanlar gelingizler, köpkü atkalışmanızlar. Ынтымақташы алып жүріңіздер. Барлығыңыздарға Құдай бұйырса, құр қоймаймыз. Белегіміз көп. Барлығыңыздарға жеткізуге әрекет қыламыз. Бүгінгі той иесі Жомарт аке қаяқта жүріңіз? Жомарт Балбан. Жомарт аке бияққа келіп қойыңыз. Жомарт ке. Топ чекеме жолуң, Жомарт ке. Келіңіздер, палбандар, көпке ат салышпаңыздар. Барыңыздары құры қоймаймыз. Мінекей үйез атыра жаштаға белектерді береміз. Барыңыздары Құдай бұйырса Алланың бұйрығынша жетеді. Андықтан көпке ат салышы өріместен келіңіздер. Бат-баттан алып шығып, наоборот ойынды қызытып беріңіздер. Жö палбандар, барбайлы қойыңыздар, таттақтар, жаш балдарды алыңыздар. Жаш балдар, балзақа келгілерші. Аталар, әкелер, инелер, жаш балдарды ерсіп келген қонақтар, балдарды жаныңыздарға алып алыңыздар. Байқаластан ат чұрқап келіп отқанда, чұрқап шығып қалмасын келіңіздер. Көземелік алалы, тәртіпті сақтайлы, жаш балдарды авайлаңыздар. Жаш балдарды жаш балдар емес, барыңыздар авайлаңыздар, аттардан авайлаңыздар қонақтар. 5 миллион. Жақсы барады екен. Көтерді бір балбан. Көтеріп балбан ақшы. Көтеріп қалды балбан. Sürdü. Gelin Aydacılar. Düştü. Çok albanlar. Sizlerden bir sıradık. Makineler, ülkeler. At жақын барбайлы қойыңдаршы. At ошын артына қарап тұрасыздар, бір төр бір тал бұл жерге. Айтқанды тұра қабыл алыңыздар, ат жаққа барбайлы қойыңыздар. Келіңіздер, Олулашы, солулашы палбандары бір-бірісі сейілі орматта алып шығалы. Тоқтап жиын. Дымдал отап, ат салу өте күші отап. Олғандар бір-екі салым болған мачайын ұшындай.
Atı salı bulat maketler. Gençler palbanlar. Ынтымақташы батпаттан алыпчыңыздар. Бүгінгі жақшылықты жаршылыға жомарт әкемден бөт бардығы. Белектері қалып кетпесін. Бардыңыздарға Құдай бұйырса жетет деген ниет сөз. Андықтан барыңыздар алып кетіңіздер. Қалып кетпесін меймандар, палбандар. Тартыңыздар, алыңыздар. Бұл секіріп отқан палбандар, аттар секіріп отса, біраз авай. Dostlar, torpaqдағы бұл жерде 1 saat болып қалды қашты. 1 сааттан бері ат салып шыққан чалып, 3 болып атады макет Тура сөз қайтып отады. Сөтіргінге қойыш керек. Бұл болса бұл торпақ ор. Жомна еңілген адамдар. Торпақ яқтан отырады. Айзат. Мұхаммед. Ай. Келіңдер, палбандар. Белектердің бардың қалып кетпесін. Барыңыздарға жетет Құдай бұйырса келіңдер. Ынтымақташы алып жеп беріңіздер. Бірінші байгені ұлылашып, сұлулашып беріңіздер. Жаш палбандар. Aldı. Келіңіздер палбандар. Көпке талашып тартышпаңыздар. Ынтымақташып, сұлулашып. Достар, медет палбан şu жерден көтеріп biraz сүйреп қалды ле, бірақ атқылап қалды. Кеше Елеман палбанға оқшап темізге бірінші салынып отқан. Бүгін екінші күнгі тойдан
Yol düzeltiyoruz. Eleman dep kaldı, eleman polvan hareketini bulup atar. Eleman polvan öz hareket bulup atar. Polvanlar kekeklerle urfatlarsa судьялардың айтқанын оқып тұрыңыздар. Судьялардың айтқанын оқып, судья емне десе ошылып, галстукты қақ жарып, барымызға тең қарап береді. Андықтан судьялар уағыз. Бұл алмады екен бір нәрсені айтып олады да балуандар. Ұлып қойыңыздаршы, келдірішпаңыздар. Ушын судьяларды уағалы ескі балуандарды. Rasul polvan ko'tarib qoldi, Rasul polvan. Azamat, Rasul. Ne oldu? Orunbay polvanı ötüp ettiler, Orunbay polvanı da düşürdü. Palbanlar. Gelingizler şu ulaqtı da barınızdır ыңғайлаштырып берели. Batmak bu ulaqtı. Ake dostlar sürüldü. Gelingizler, harmanı oqay berengizler palbanlar. Bir qo'y 1000 so'm ақша. Gelingizler alıp çıkыңыздар, Açtı oqşaydı. Çok. Daha düşüp kaldı. Kaçımızlar. Aylatı pay veringizler palbanlar. Aldına tura çıkmağızlar. Atını salmay turumuzlar. Жығылып қалды дейін, ат салмай тұрыңыздар балуандар. Attılardı da dostlar. Görmеңіздер, аттарыңыздан қиынаваңыздар. Еламаннан кейіп қалды ма достар. Қиынаваңыздар. Атайымна кей, балбандарға деп айтылған көтеріп тұратын амнан призлердің белектерін барын алыңыздар. Бұл балбандар, бұл алмаз екем айтқан оқ қойғылайшы. Еламанға ашты құда қалазы. Азамат. Торпоқты сіздерге ыңғайлаштырып бердін келіңіздер. Же болмаса бері алып келіп беріңіздер. Бірінші алғашқы байгені алып шығыңыздар келіңіздер. Жоқ. Алмаз кемеле сейтейке майды отқанды қоңызларшы палбандар. Мына ұшыл еке кеші барыңыздарға тұрпоқты ыңғайлаштырып берелі деп сынайке барыңыздарға жар салғы айты отырады. Келейдер мына ұшы ұлы ескі палбандарды сыйла ұрматтап тартып сақтап тұрыңыздар. Мынаке сейтек палбан менен алмаз палбан барыңыздарға жар салып торпақ ұлақты ыңғайлаштырып берелі деп мынаке шақыруға тұрады. Келейдер мына ұшыл адамдардың айтқанын оқып қойыңыздар палбандар. Атты салмай тұрыңыздар. Hey!
Topla payı çeksin hey. Çap. Cem çap bastım çap. Makem sürüldü dostlar, top sürüldü. Bir yarım saattan beri altında alıp durgan yerden sürülüp kaldı make dostlar. Kim karmada beri vurup koymazlar kalganlar. Oy. Salva ya güçlü geliyor dostlar. Birinci baygın alıp çuvaladı. Geri gider. Doğru tüyüne durmaydakiler. Bunlar aktı. O kuş bitmez ne? Kuş bitmez. O kuş bitmez de gel. Yersem. Ay bana geldi. Malleruga. Mağalet. Bileğe gücün gitmesin. Min so'm akçalayı. Bilek. Bir koy. Koy der kozlar Marlen Palvan'a. Marlen Palvan'a koydu veringizler. Aygırıcı aldım palvanı. Başka hiç kim dokunmayamız akiler. Hani Turat çığırdı. Marlen Palvan salınıp o'tpozun. Birinchi salım sağa nasip qilgan ekan da. Maşallah. At kimniki? At Aygırcalar. Özgü dostum var. Narjı degan dostum var. Aksakal palvanlardan Qirg'iz yilqiz o'xshaydi, qarabayirli. Qarabayir yilqi. Maşallah. Qarabayir yilqi. Jomart ekan to'y qanday bo'lib o'tadi? Son bo'ldi, yaxshi. Ko'ngildagidaymi? Rahmat chol. Qutuqtaymi. Bo'ldi. Dostlar, o'sha yerga Çatqaldın Mesni palvanı Marlen palvan tashlagandan keyin ele ikinchi salımga bizim bilegi jon palvanlarimiz hareketini ayoy qatı ko'rsatib o'tadi bu yerda. Kuchlarni sinab ko'rib o'tadi. Elaman palvandan keyin qolma keyin Elaman palvan. Çakırıp, jalpı jottuk çakırıp, Akkata, alın eğitimde çakşı takımının oyunun, Kırgızdın buluttuk oyunların ötkörüp verip jadat, ondan bugünkü üyeleri, toyları sayılan. Ne oldu? Ne oldu? Atman küp ketip o'tadi. Çok. İki jol düştü bugün. Kim barmak jalga jakındaştırdı. Palvanlar talaşıp tartışmay turalı. Yaşlarını sayıyla hurmatlaydı gelinler. Asat palvan, Muhammed palvan düşürdü Asat palvan enkeyi o'tadi. Çok. Tanışlayan palvan ekan bu. Elaman enkeyi o'tadi dostlar. Hurmatlı palvanlar, baygiler dalıp tutacak bular dursa. Buradaki birinci baygiler tanıl, buradaki iki baygiler çoğuşun baygiler bol. Andıktan oşun baygilerini bağırın alınızlar. Asat. Asat alıp gel otgan yerden düşürdü dostlar. Apayla. Çaştırmayın. Oğullarına kızlarına ıspatalı olsa. Andıktan gelinizler palvanlar çağırmışlar. Aslı canı çok salbayla atlarına gelip ağızlar ediyorsa. Meyli ağızlar gelinizler. Oşun baygilerini bağırın alıp edinizler. Atları kuru kalmayın, palvanları kuru kalmayın.
негізінен жақсылыққа жар салып келгендер. Барлығыңыздар құлақ алмайсыздар. Андықтан ошол YouTube kanalı. Aday. Kadir kötörüp kaldı, Kadir Palban. Kadir Palban. Düştü. Hazırdan da düştü dostlar. Dostlar mınakey, dostlar. Hazır. Жиын сүріліп қалды, мынакей. Местный Palban ушул жерге таштагандан кийин эле дагы деле ат салуу, күч алуу. Торпоктун бир жагы көтөрүлүп калды. Келіңіздер мына ынтымақташы үшін билеті бар, ырыс болғаныңыздар. Жомарт мынакей жастарға ұлдарына, қыздарына арпат алып отырады. Себеп дегенде ошо арпатлар барды, қалың болсын деп ниет кылалы. Бұл палбандар келіңіздер, ынтымақташы пат-паттан чаап, пат-паттан алып шығып, пулдартағы көрүүчүлөрдү зериктирбестен кызытып алып шығып тұрыңыздар. Torpoq жерде достар дагы деле. Кубек ортада турат. Расул көбү. Akılbek kaykalap kaldı Akılbek kaykalap kaldı. Dostlar. Ayda Palban. Küçüğün eğer kaçta. Küçüğün. Esep. Erkin ekenin altında adaşmazan. Neyse makşalay gerek. Genç Palban. Alamkanın Palbanı Sumsar'dan Meyman Palban'ın balası Akıl Palban olup geldi. At kimdeki Akıl? Mınakey Sumsar'dan Erkin'e atты tappa östürgün. Ulanga Ömer Tulan. Urmatlı toyeleri, urmatlı konaklardan Жомарт Тозусун атынан достарынын соорунары башталды. Алгачкы соорун Fuatbek İdris Tozus'un atынан $100.
Öğürt koyarlar. Ulan hey. Konpek İdris'ten $100. Akıl palvan salım futbolcu. Konpek İdris dostlardan Maşallah. Bul bizsini erkin ekesin ata. Sımsarda erkin eken var. Bay özün çalıp жүрген at. Ben çakırtıram dostlardan. Bulat'ı köp çaptın ha? Көкташта чабып аттың, Алапкада, Ишигыза Либожерде чабып аттың, а? Машалла. Той тамаша жақсы өтсін. Балбандар бәйгелерді көпке болсын. Машалла. Ат биыл қандай? Ат биыл қандай? Ат орташа, тазасы тауына кеп тұрады. $100. İyi. Hayırlı gelip atar. Taşta palvan, taşta ver. Taşta. Mahalle palvanına gel. Aygırcal'ın palvanı gelip atar. Aygırcal'ın palvanı. Dayıvara geldi mahalle palvan gelçe. Sudyanı. Mahalle palvan bir mi? Mınakey dostlar. 10.000 so'm. Qaysi palvan alып barat ekan? Çok güzel töz. Muhammed o'xshaydi, Muhammed. Nar jaqa. Düştü. Omka. Mınakey dostlar. Kılçayın aşkan jийин болуп атат мынакей достор. Ат салууну карагыла, ат салууну. Ой бой. 1 saat чарчабай атат балбандар. Аттар дагы чарчабай атат, машалла. Тумучага атыктыр, машалла мынакей. Kası jetti. Kası Bekem bol kası. Ay dağı düştü. Jerde turат, mına. Bir palvan engeyip atat mınakey dostlar. Eleman. Qarasayın iskemede çüdeyin. Bana çüdesen onu qarap dursun. Çetelesen bunu. Yelegenin kaçlı onu. Babadaş. Elemandı qaradın. Qaladın sen. Sürülüp qaldı dostlar, sürülüp qaldı. Qara Muhammed. Qara Muhammed. Muhammed'ni qara. Ay bilen. Düştü. At salımı qaraçı toxtabay atadi. Onun üstüne qansap salıyor. Qara qol. Qolun üstü. O bir şey falan. Çin ortasında. Baydın diyor Aydan. Numarayı bırak. Aydan baydın diyor. Bıraktı. Yok almak kaldı. Yok bir anda. Eleman da kaldı. Aldın eleman. Nizam kalk. Aldın eleman aldın. Aldın. Aldın eleman. İyi yerinde kal. O kazak.
Mına dostlar, torpok дағы деле ошол жерде. Атталуу баягында эле. Балбандар чарчап атат. Елман дагы эңкейген. Ya bana tezrah baygan göreyim, hoş geldin. Ya gitme lan mazı. Geçmiş korkmaz bu oldu tamam. Rasul Palvan көтөрүп калдым экен достор. Rasul Palvan açtı. Mınakey Rasul Palvan Azamat mına. Hayda. Azamat. İlyas Tozuz gel. Mınakey Kanışkayanın palvanı. İlyas Toz gel. Sorundu tapşırma. Kanışkayanın palvanı Rasul Palvan. At kimdiki Rasul? Alım kol taykenin Karager atı. Ulan. Maksat ulanğa örtküle ulanğa. Deyinki sorun dostların atından, Saparbek ulandın atından. $100. Rasul salın kut boldun. Bişkekten gelgen Azamasın. dostumuz Saparbek ulandın atından. At özün gördük eken ha? $100. Ünlükten çoğuz palvanlar. Kanday болот ат той? Той жақсы ширин болот. Кечегиден да атка салуу аябай күч алуу буякта. Ат болот. Эки жактан ат көп келиптир. Чарчабай атат го. Буйруган болот эке. Молодец. Ийгилик. Ленген күч жеткизди. Мынакей улан эке өзү таштап бермей болду. $100 sorun sayып бердим мынакей достор. Жомарт экенин жакын саналаш пайгамбарга кошкон досу Сапарбеков улан экемдин атынан $100 кетти палбандар. Бат-баттан алып чыгыңыздар келиңиздер. Мынакей достор, Уланбай көз $100 sorun sayып берди. Өмүш аракет кылып атат. Мынакей достор. Lütfen koy ey. O zaman olan Koko Palvan. Orunbay jetpey kaldık. Bileklerini alıp ketіңіздер. Sevip деген atayın. Жомарт кепті сейлап hurmatlar. Жалпы шағалдықтарды палбандарды hurmatlar. Mola Palvan. Bilek beşiklerini alıp gelip oturат. Mola Palvan sağlık çek. Andықта барын алғанға. Oy küçüğün. Mana. Batkaz ekenin. Ak tulparında. Ay Azamat. Kanışkayanın palvanı. Mola Palvan bara gelip Mola Palvan alıp geldi. Mınakey dostlar. Aybek. Alavkadan gelgen Doğuz Aybek gel.
Aybek Dozuz'dan at yaptık. Bir komplekt. Mola palban atı tanıştırıp koy. Suğusar'dan gelgen. Salın Jomart ekenin yakın Salalaş. Matkazı ekan atı? Dostu Aybek eke. Akbura. Kaysaldardan жүрөсүz. Geligiz. Sorun kut bolsun. Toy qanday bolot ap? Aybek palvandan. Жақсы. Көңілдөгүдөй. Машалла. Игилик. Игилик. Basmayıl жүгөнü. Korjunu mene gelingler. Atқа емді керек болса, ошо ат жабдықтарын барын аласыз. Келіңіздер палбандар. Ынтымақтастыққа Сумсардан келген Айбек екенден ат жабдықтарын алыңыздар. Ер, тоқым, жүгөн, басмайыл, құйышқан қоржыны менен келіңіздер палбандар. Манакей. Алып шығыңыздар. Қаролды қара жиын ортасында. Мінекей, келіңіздер. Асат бекем бол, Асат. Асат бекем бол, Асат. Палбандар ынтымақташып бір-біріңіздер сейлі урматтап чабыңыздар. Сумсардан келген Айбек екемден атыран атқа емне керек болса, тиешелі ат жабдықтары, ер, тоқым, басмайыл, жүгөн, құйышқан. Мінекей, қоржыны менен. Келіңіздер, мына ушол билектердің барын алғанға жетші үлгіріңіздер. Билектердің барын алыңыздар. Билеги жоң палбандар. Алланың бұйрығаны келіңіздер, алып шығыңыздар. Ким ташты болса палбандар бір-бірісі сейлі урматтап ат салбай туралы, себептен ат салған барлығының қолынан келет. Андықтан бір-бірісі тұрады. Түшінелі. Асат тағы қатады маке достар. Айбек Саябкердің атынан маке достар. Жаңа алған қамыш құлақ. Келіңіздер, Сумсардан келген Айбек екемден жашлығай белегін алып кетіңіздер. Ат жабдықтары. Azamат. Aşır emi aşır. Sırdı, yaş ballar kaçınızlar, aylanayıp edeyim. Kapı açsa kapı olasılar. Tura açkanı, tura açsın üzerinde yaş ballar kaçınızlarçı. Asattan da yaş ballar emesi, şu adamlar barınızlar kaçınızlar. Sevdiğinde bugünkü jakşılık oyunumuz. Kırgız'dan oluktuk. Allah Teala dostuna, ömrüne, rızkına, mağuzdan, vaktizden kılık versin. Allah'ını tanıgan, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yüzün joldagan, İslam'a hizmet kılgan. Allah Teala tüzülgen Kur'an'ı japtagan, bari alımlardan kılsın. Şerdeki kelgen meymanlarga, palbanlarga, bardığına, ömrüne, rızkına Allah Teala bereke versin. Barın densoluğu çın bolsun, imanı bekem bolsun. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Rabbana atina fid dunya hasanatan ve fil ahireti hasanatan ve qina azaban nar. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Amin, amin, amin.
Dostlar, Aybek Taksır'dan Baygezi, Torunov. Ey toqum at жабдууларын қойды. Өз таштап берді. Hazır kim çıkardı orada? Aybek Taksır'dan sorumlu dostlar. Кейін өте қызыл атады. Кезден бері 30 сағаттан бері тоқтап жатады. Muhammed dağı götürdüm makedoslar. Ay. Palbanlar bile gider, palbanlar gelenler birbirler seyle almışlar, pat-pattan alışırlar. Kumsardan gelgen Aybek ikemdendeki at jabdukları, at neyine gerek olsa, atsa teşeli bardır, buyumlar var. Atlıktan da şu bilekte alırızlar. Aybek ikemden bile geçetke geçmeden gelenler, he? Buyruğunu alırsa palbanlar, he? Ak küçüğüm, ooo. Sortuğunu çeken imgen atı Çiğindin ortasında duran. Gelidir palbanlar, he? Seyla şu hurmattan atar. Niye çata vermedin? Para. Para. Tınçeke götürüp al tınçeke. Koy tınçekege bir koygıla oy. Tınçeke götürdü hazır dostlar.
Damat. Eleman bu. Gelingizler, iyi palvanlar koyuvergile. Gelingizler, koyuvergizler. Eleman palvan. Ne oldu? Saldı Azamat. Baylar palvan. Sunyalar beri gelip koyuyorlar. Sunyadan Ayton neginde beremiz. Taza. Tap taza alып келе атат, tap taza. Hiç qanday gep söz boluşu mümkün emas. Koy verem attım başın basmay. Palvanı attım inanamazlar. Eleman palvanga zorga çıkarmışlar ya dostlar. Çiğge girgenizim. Beni bir bel. Attım başım beni vuruzlar. Bu cep palvanları. Veser. Kazamazsınlar, malades. Boşanın negidinde fileyim veririz. Bana suya gelin çöre. Patlı kulakaya, patlıke. Yeter mi? Bana, palva gel. Ne gel? At çattıkların sumsardan gelgen ayvayı kemdi. Gelindir. Ya, başlayalım buraya, tırışike. Başım iştirip koy berеді азаке. Не мақсат мен тұрғызсас, мақсатыңызға жетіңіз аке. Балдарыңыздың өміріңіз кең болсын аке. Азамат, Урматтуу улак көрмандар, бул жигитти таанысыңар бардыңар. Өзбекстан, Кыргызстан, Тажикстанда атактуу полбан бул. Элеман полбан деген жигит ушул болот. Өркүнүң өссүнүкөм. Билеңен кару көтпесин, десолуң чын болсун. Амин. Bana geldi. Tırışıke. Giyinki sorun dostların atından. Eleman palvan, salamu aleyküm. Aybek palvan geldi, Aybek palvan. Bugün 6 oktyabr 2 toy. Kecha qara atda, qaysi qara atda ko'tarib attың ele? Qарын күрдің атында. 9 жол көтердің. Maşallah. Ulaq öte күчтүү болуп атат, Урматтуу полбандар. Анан торпогон бир аз оор болуп калыптыр. Балдар ошого дымдалып кетип атыр. Бул ат кимки? Байгенгез болуп айтып кой, не? Ким деген досуңку, таанышыңкы? Ынтымакташпасыңар, жамбаздарда 4 улак бар. Бөлүп алабыз айтып кой. Хапа болбогула. Сардан бери ушун чабып атасың, Gelizler meymanlar, Müşeyim arasına kemal çöttü. Andırsa Молодец, балбан. Сорунуң кут болсун. Билеңен күч кетпесин. Оматың берсин, Аллаху акбар.